Menteri Rangba Kejela C&RD ke sama aga kan riu tarik unok pra ulalet bu ya Mawnongrim na kabenta ban Khliehriat ya ke Khliehriat C&RD blok Wapung ban penjan ya ke jing ajing syakri ke Sorkar ya ke ba jong kene katan. Hakane kejialang ke belalong Wapung Skur, East Giant Hills District, leadon lang Menteri Ketenat C&RD ubah Hamlet Sondokling, Menteri ke Social Welfare ubah Kermen Shella, ubah Dairu MLA Katan, ke he officer Sorkar bat kibai-kibai. Kumban syupenkan mau hagas nem arajar katnyo labu Mawnongrim ban bu ya ke Wapung C&RD blok hendrai hadin kani ke Sorkar ke larai ban bu no ya ke blok Halum Shunong East Giant Hills bat menta ke kenti lawan rak Biang ya kani ke blok hagas Shunong Wapung. C&RD ke sangma uloong ke jing Khliehriat ya ke C&RD blok na Khliehriat syakasnong Wapung kalong da ke jing temu ban wanra ya ke jing trekam ke bejan bha hapedeng ke bor Sorkar baki pat ba bat uloong ke Sorkar kadang kami benya ban penmi syu ya ke blok office hakaleng ke jaka na ke benta ke bha kamiat jong ke pat ba. Uloong kat kum ke jingdon kam jong ki pat ba ke jela ke Sorkar kan sakmi ben pa ben ye ke jingdon kam ban thau ye ki blok ki bathma namar ba ki bon ki thanya ke jela ke ba ki pat ba ki hap ban let ban wan hakalanti ke bachangai bha ban yo ye ke jing sakri ne ke tana Sorkar bat kane ke jing mat jing e ke nong shong shnong kalong ke bam ya hap satya Menteri Rangba uloong ki blok office ki long ki bakong san bha ha ke thain nong kendong namar ki babun ki skim Sorkar ki dei ki bala trekam lengba ki blok kumta kalong ke bakongsan bekipat ba ke de bansuk banjan hakalet kawan na ka benta banyo pediang ya ke kam penroi na ke Sorkar. We should look at this as a chance to take our state forward, to develop our state, correct the mistakes that were made in the past, give justice to the people, and take our state forward as a whole. And while we do that, we must remember that we must always keep the citizens of our state first. They have to be kept as top priority. All the MLAs, ministers, officers, we are here to serve you. Happy year, this is woo! Kami buat syarat yang saya rawai Biang Shibit dalam wai ke program yang saya syarat Kambun Shibit mau dalam wai ke program. Karena kalian semua fighter ban kian karmo bensin par kejeng play baro gikan rem gilandan gudan negeri karensan ya si baro kiat kibaret kisan lagi long me long pa play shibun play syajar.